Dobar dan svima, sad vas ja sve pozdravljam. Evo nas na još jednom predavanju u okviru Portugalskog Translaba, programa koji podupire naše Ministarstvo kulture, i s nama je danas Tomica Bajsić, naš poznati pjesnik, prozaik, urednik. Tomica se bavi i grafičkim dizajnom i crtanjem, a ono što je nama posebno zanimljivo, Tomica je i prevoditelj, i što nam je još zanimljivije, prevodio je i iz portugalskog jezika, odnosno prevodio je brazilske pisce. Evo, pozdravljam također i sve naše polaznike koje ovdje vidim, naših radionica, i Sanju Baković koju vidim sa nama. Treba li još nekog pozdraviti, Dejan? Mislim da je to sve. Možda još će nam se vjerojatno netko i priključiti. Pa evo za početak, kako sam spomenula brazilsku poeziju, ja bih voljela da nam Tomica kaže nešto o svom susretu sa brazilskom poezijom, a kako je danas Dan žena, 8. mart, evo, možda bi bilo lijepo da nam nešto kažeš o brazilskim pjesnikinjama s kojima si ti susretao, prevodio. Pa evo, pozdravljam sve prisutne, čestitam vam svima Dan žena koji ste tu večeras na ovom razgovoru Zoom. Evo ga, to vam, ja sam si otvorio svašta, nešto iz raznih knjiga kojima sam prevodio, kojima sam radio, ali cijela ta priča zapravo sa brazilskom poezijom počinje zapravo od Blaisa Sandrara, ako znate priču za Blaisa Sandrara, jednog francuskog pjesnika, avangardnog, ekstravagantnog, u smislu toga da je njegova poezija neko, bez obzira na Baudelaira i sve Apolinera, ali dobro, Blaise Sandrar je imao jednu notu koju je povukao u svoje poeziji, je donio jedan modernizam, jednu bliskost sa suvremenim, a putovao je u Brazil 6 puta u životu, to je bio dio njegovog života. Ja sam prevodio neke njegove pjesme, a koje sam našao u antikvarijatu u Rio de Janeiro. Znači, kad sam dosta putovao, zato što moj stari polubrat je živio u Brazilu do svoje smrti, od djetinjstva, i putovao sam dosta u Brazilu od 8. godine, pa evo ga, do 2019. sam putovao sa nekakvim razmacima, ali dosta sam upoznao Brazil, ali nisam dolazio u doticaj, pošto se moj brat i njegova obitelj nije bavila književnošću, on je se bavio turizmom, bio je, bio menadžer, počeo je na recepcijama, pa onda kasnije bio menadžer nekoliko ovih hotela u Rio de Janeiro, pa onda je tako kasnije isto otišli su u unutrašnjost sa obitelji i tako da, ali uglavnom se bavio većinom, on ima svoju malu agenciju jednu turističku, ali to je bilo to. Ja zapravo nisam, i mojim putovanjima po Brazilu, i kad sam putovao sa svojom familijom, nisam upoznao brazilske pjesnike. Tako, nek sam, evo, kroz Blaisa Sandrara, koji je bio pozvan kad sam našao tu njegovu knjigu koja me zainteresirala, jer je govorila o Brazilu. I sad, on je bio, saznao sam iz te knjige da je on bio pozvan od brazilskih modernista Marija Andradea i ovih drugih, da dođe u Brazil kao nekakav simbol na europskog modernizma u poeziji, da pokrene malo s njima tu neku suvremenu poeziju. I on je tamo doputovao i ti svi ljudi koji su bili njegovi prijatelji, ti modernisti, i sve je to bila jedna super priča, i tako da sam kroz njegovu poeziju, kroz njegov život sam saznao i za te brazilske pjesnike. I onda sam malo i putovanjima kroz Brazil sam proučavao, tako da sam, evo ga, prevodio sam i Sandrara koji je puno pisao o Brazilu, a istovremeno sam i sam pisao pjesme o putovanjima Brazilom. Tako da onda, ko je još utjecao na mene interesantno, Elizabeth Bishop, recimo, Elizabeth Bishop je napravila nekoliko izvrsnih prijevoda, jednu izvrsnu antologiju
brazilske poezije i ona je živjela isto u Brazilu, u Petropolisu i onda kasnije tamo u Ouro Preto i tako. Znači, njenu priču sam poznavao, njenu poeziju, ona je izvrsna jedna pjesnikinja američka, ja sad govorim vam o nekim stvarima koje nemaju veze možda sa vašim vremenom, to su ljudi od prije jedno stoljeće, ali eto, to je nekako bilo, provodeći njenu poeziju od Elizabeth Bishop i kroz nju isto učeći o brazilskim pjesnicima, jer ja sam kao pjesnik isto, kad god bi pisao, ja bi isto i prevodio druge pjesnike, jer to bi, na taj način bi nekako živio unutar, recimo, njihovog okružja, njihove poetike. To mi je bio jedan način da se upoznam. To je jedna vrsta mene čitanja bila, eto, kao prevođenje, kao čitanje. Tako da i kroz Andrada i Elizabeth Bishop, koja je isto jako puno i pisala u Brazilu i kad je živjela tamo dugo prevodila, eto, ja sam saznavao o brazilskim pjesnicima. Mnogo od tih pjesnika sam kasnije stavio u jednu knjižicu Poezija Brazil i onda kasnije ovu Južnu poštu sam stavio, eto tako. Evo, to je otprilike neki način. Normalno to sam našao i na Ceciliju Meireles, a pošto se evo danas je dan žena, ja bi možda recimo rekao nešto iz poetike, možda bi pročitao za početak neku pjesmu od Cecilije Meireles, koja je isto, Meireles je isto iz Rio de Janeiro. Eto. I odgovara tako. Da. Sad je stvar je kod Brazila, to sam, evo, vi možete vidjeti u mojoj knjizi, ta Južna pošta, i u isto knjizi Poezija i život bez Sandrara, isto možete to vidjeti, koliko je ta zapravo brazilska književnost, to je poezija zanimljiva. Evo ga, idemo sa Cecilija Meireles. Znači, ona je jedna od najpoznatijih brazilskih pjesnikinja, rođena je, živjela u Rio de Janeiro, tamo je radila u biblioteci i pisala poeziju, knjige za djecu. Radila je kao učiteljica, a neko vrijeme uređivala je kulturnu rubriku u novinama. Ne? A i ona isto prevodila Maeterlinka, Lorku, Ibsena, Tagore, Rilka, Virginia Woolf, Puškina. Ne? Eto. Imala je 3 kćeri, od kojih je jedna, Marija Fernanda, postala poznata kazališna glumica. Evo, ovo je njena pjesma Budnica. Kako je prijatelj mrtav, mi svi zajedno umiremo pomalo. Vrijednost naših žalosti za njega, koji izgubio je život, ništavna je. Ljubav za njim u ovoj tuzi uzdah je u šumi neprohodne. Vjera u njega izgubljenog prijatelja. Što drugo ostaje? Pustiti se umreti malo kroz njega, kojega danas vidimo cijeloga mrtvoga. Evo, ja bi još jednu tu pošto imamo, ja mislim, imamo vremena ovako, jel? Imamo. Da. Znači, ovo je super. Recimo, to je balada o 10 kazino pjevačica. 10 plesačica jedre pozornicom od zrcala. Na njihovim egipatskim tijelima tanke ploče pozlate. Nokti jako crveni, plava boja na kapcima. Naivno parfumirane podižu bijele velove i povijaju žuta koljena. 10 plesačica kreću se bezglasno među mušterijama. Ruke nad noževima, zubi nad ružama, a dim cigara uokviruje male svjetiljke. Između glazbe i pokreta proteče svileno stepenište nemorala. Plesačice sada nadalaze poput izgubljenih skakavaca. Navaljuju, povlače se, izbjegavaju poglede u zatvorenome, ubiru kovanice. Toliko su gole da ih moguće zamisliti obučene u suze. 10 plesačica skrivaju svoje kapke pod velikim zelenim trepovicama. Smrt prolazi smireno poput pasača oko njihovih fluorescentnih strukova. Svaka od njih nosi svoje tijelo, sve tanje u pokretu natrag ka zemlji. Gojazni gledatelji
prate te hladne plesačice. Jadne zmijolike, neishranjene. One koje su na dnevnom svjetlu samo djeca. 10 anemičnih anđela ispunjenih prazninama, balzamiranih melankolijom. 10 mumija u grupi, napred i nazad prolaze umorne plesačice. Kao grana koja provija mirisne pupoljke, plave, zelene, zlatne, bijele. 10 majki plakalo bi na prizor tih plesačica koje se čvrsto drže za ruke. I još jednu samo kratku, pa ću završiti sa Siljom Mereš. Drugi motiv ruže. Koliko god ja hvalim, ti ne slušaš. Iako u obličenu biseroj školjci ti mogao bi biti spiralna kupola. Uho čija glazbena poduka gravira najdublju višeslojnost mora. Deponiram te u kristal, zatvor zrcala, daleko iza svih cisterni i grota. Čista odsutnost, slijepa neprihvaćenost, kakva se nudi osi ili pčeli. Koliko si privlačan ti ne znaš, gluh i njem, slijepa i lijep, ruža si beskrajna i pretvaraš se u vrijeme, opusi stih. Sada izvan zemlje ili zvijezda blistaš u mom snu, neosjetljiv na tu ljepotu, tebi samom nepoznatu, jer ti me ne slušaš. To je pjesma Mario de Andraževa. I onda sad tu bi htio reći, znači, jednu pjesmu pročitati od Elizabeth Bishop, koja je vezana isto za Rio de Janeiro. Ja sam najviše vremena, pošto mi je obitelj živjela u Rio de Janeiro, proveo u Rio de Janeiro, i mogu o tom gradu govoriti puno i njegovim kulturama, mjerama, i to je jedno mjesto na svijetu gdje čovjek osjeti, recimo na samoj obali, osjeti te struje svih tih kultura koje su došle na razne načine kroz emigracije, kroz zbjegove, ko što su došli Clarice Lispector, koja je recimo živjela, znači kak je zaljev do Kojnebara, onda je ona živjela na lijevom kraju u Lemeu, gdje je plaža Leme, jedan mali lijepi kvart, gdje ljudi žive ovako mirno, lijep je prostor i uvijek na večer ima, tamo smo, evo kad sam bio prije znači 3 godine sam bio sa suprugom, za Novu godinu smo tamo bili za Novu godinu i tamo ima njen spomenik, isto sa psomljen i mislim, Clarice Lispector koja je došla znači, to jest majka, to jest došla je sa majkom iz Ukrajine i eto, njena nekakva to jest bijeg njene majke iz Ukrajine u ratu, to jest u progonu, i tako je jedna tragična priča, ali oni su se, cijela familija uspjela se nekako stabiliti i takvih priča ko što je priča Lispector ima masu. Znači na desnom kraju, znači Staljana Guanabara, to ima, ne znam koliko ima to kilometra, recimo, ja mislim da Leme kao plaža ima kilometar, onda Copacabana ima, ja mislim, 2-3 kilometra, onda ima 3 kilometra kak se zove, Ipanema, i sad znači, na samom kraju to zapravo ide prvo ide onda Ipanema pa Leblon, ali tamo na kraju, znači Ipanema Leblon je živjela recimo prijateljica od familije od mog brata, Marija Frimova. Ona je recimo rođena 1914. u Utitenu, u Vojvodini, i ona je završila tamo za vrijeme Drugog svjetskog rata u Auschwitzu, uspjela se izvući iz Auschwitza, kasnije se vratila natrag, nije tu im bilo više mjesta za nju, otišla je sa mužem prvo u Izrael i kasnije su završili u Brazilu i u Riju, i onda proveli su cijeli život tamo, isto su bili kulturni radnici, i ja sam dolazio kod nje kad je bila u umirovljeničkom domu na Panemi, isto smo pričali puno o tome, o brazilskoj kulturi, i
i o tome kako je ona isprepletena, koje su to mase tih ljudi koji su iz raznih krajeva svijeta došli u borbi za goli život i tako za egzistenciju, a stvorili su kulturu Brazila, ti arhitekti, ti umjetnici, pisci, slikari, kipari poput ovog što sam isto upoznao u Brazilu, kipara koji je isto izbjegao iz Poljske, recimo tako za vrijeme Drugog svjetskog rata i tako, Hansa Kaisberg, kog sam upoznao u Bahiji, kad sam tamo putovao, i onda u Bahiji on je živio tada u kući na drvu. Napisao njemu jednu pjesmu i kasnije i kratku priču i bio je zapravo jedan prvi pionir borbe za očuvanje kišnih šuma. Tako on putovao isto po tome. On me zainteresirao isto kasnije za Amazon. Ja sam mislio da je to neki čudak koji živi na drvu i u početku i mislio sam on je bio nepovjerljiv, ali zapravo je to jedan veliki umjetnik. Isto je živio, Komarija je primala isto za kasnih 90, ja mislim 95. sigurno. Tako da su ljudi koji su prošli svašta, a paradoks je recimo isto bili kod Marije Fremove, što je ona je stalno govorila, pošto je recimo Mengele isto pobjegao u Brazil. I sad ona je pobjegla od nacizma i progona u Europi i onda je šla u Brazil, a tamo je i Mengele završio, koje bi ona upoznala u logoru i koje on njoj toliko ulio strah u kosti da je ona govorila da ona ne može vjerovati da je on mrtav i tako. Ali eto, mislim, to su nekakvi paradoksi te zemlje, a Franz Kaisberg, isto njegova obitelj je ubijena isto u Poljskoj, tu su Njemci ubili cijelu obitelj, on je bio tamo se borio, zapravo bio student slikarstva, kad je počeo Drugi svjetski rat i to je. A kad se vratio kući isto u mjesto u Poljskoj, našao obitelj da je ubijena već. I onda je došao do Brazila, i brodom, i onda je su tada se putovao brodom, i onda živio neko vrijeme na tim na klupama, na plaža u Rio de Janeiro, pa onda čak je i radio, čak je i u pećinama u Minas Geraisu i slikao i dolazi tamo, tako, znači jedna osoba, ali zapravo na kraju u Parizu i svugdje po svijetu su njegove izložbe i mislim da su njegove izložbe, da je njegova umjetnost jako dobra i jako značajna postala. Znači, tako su ljudi, nekako su obilježili, pa da ne govorim, recimo ja sam puno dolazio u Petropolis, a onda da ne govorim samo se moram preseliti, mi pas radi buku. Da ne govorim o ovome, kako se zove, kako se zove Stefan Zweig, recimo, koji živio isto u Petropolisu, blizu Elizabeth Bishop, i o njihovom I zapravo, ta Brazil je tako, to je nekako sura, evo, to zato kažem, kak je Kaisberg je došao, ostao je, izdržao je, svugdje ga je, čak je bili na Amazoni i sve, ali ostao jedan od vodećih umjetnika Brazila i u Europi je izlagan i njegova drveće, on je radio od drveća, ja sam dolazio tamo u Bahiji gdje on ima tu kuću na drvu i onda je tako skupljeno drveće koje bi napravilo more i onda bi on to slikao i lijepio i bojao i onda bi to drveće personificiralo, to je on povezivao prije svega sa ljudima koje on izgubio, s njegovom obitelji koje je izgubio u Europi i ti svako to drvo bio je jedan čovjek koji je nestao i tako. To su prekrasna bila drva koja su bila u prekrasnim bojama i izvrsne nekakve skulpture, a kasnije je onda to prenio samo na Amazonu i na izgubljeno drveće zbog rušenja Amazone i paljenja šuma, tako da je stvarno je on jedan od tih likova koji su recimo označili neku kulturu Brazila. Elizabeth Bishop je isto dosta napravila
ona je neko vrijeme, ali dobro, njen doživljaj je Brazila malo drugčije, ali ima jedna pjesma koja je s tim kao simbolična za Rio de Janeiro, pa bi ja sad, evo ga, samo sam htio reći kako su tu sudarale te kulture i koliko je to doprinjilo zapravo, pa svi ti ljudi, pa i Elizabeth Bishop, ili Clarice Lispector, koji su čuli za nju, Babilonski provalnik. Na lijepim zelenim brdima Rija nadvila se strašna mrlja. Siromašni koji dođu u Rio i ne mogu se kući vratiti. Na brdu milion ljudi, milion se vrabaca gnjezdi. Poput brkanih jata selica koje traže konačište i mir, gradići svoje kuće, svoja gnjezda, iz ničega ustvari, iz zraka. Pomislio bi da ih se može otpuhnuti, dok strše tako plitki bez korijenja. Ali oni se drže i šire poput lišaja i sve više i više ljudi dolazi. Postoji jedno brdo zvano Kokoš i jedno zvano Katakomba. Postoji brdo Kerozin i brdo Kostura, brdo čuđenja i brdo Babilonsko. Misusu je bio provalnik i ubojica, neprijatelj društva. 3 puta je pobjegao iz najgoreg zatvora. Ne znaju koliko ih je ubio. Iako kažu da nije nikad silovao. I ranio je 2 policajca zadnji puta kad je pobjegao. Rekli su, on će otići svoje teti koja ga je podigla poput sina. Ona ima malu trgovinu pićem i brzo Babilon. Otišao je ravno svoje teti i popio je posljednje pivo. Vojnici dolaze, rekao je, moram se izgubiti. Dali su mi 90 godina. Tko bi želio živjeti tako dugo? Dovoljno mi je 90 sati na brdu Babilona. Ne reci nikome da si me vidjela. Trčat ću dokle mogu. Bila si dobra prema meni i volim te, ali ja sam otpisani čovjek. Izlazeći, sreo mulatkinju koja je na glavi nosila vodu. Ako kaže da se me vidjela kćeri, isto ti je kao da si mrtva. Gore ima pećina, iskrivenih prolaza i jedna stara tvrđava koja se urušava. S tog su mjesta promatrali Francuze s vrha brda Babilonskog. Ispod njega bio ocean, dosezao je visoko u nebu, plošan poput zida, s tegljačima koji se pokrivajući rute uspiju prema horizontu. Sve dok se ne smanje poput muha, padnu preko ruba i nestanu. I on je znao da će umreti. Mogao je čuti koze kako bekaju, mogao je čuti djecu kako plaću, lepršanje zmajeva raspetih u nebo. I znao je da će umreti. Lešinav je zaklepetao krilima toliko blizu da je mogao vidjeti njegovo goli vrat. Mahnuo je rukama i povikao, ne još sine, ne još. Vojni se helikopter skitao brdom i ciljao na slijed. Vidio je dvojicu u kabini, ali oni nisu vidjeli njega. Vojnika je bilo sve više, okružili su brdo, a i gore na rubu sunca poredala su puno malih crnih točki. Djeca su vidjela kroz prozore, muškarci u gostionici bi opsovali i pljunuli pomalo kašase u rupova svetlog pola. Ali vojnici su bili nervozni i dobro naoružani strojnicama. Jedan od njih u panici zapucao po nadređenom časniku. Pogodio ga na 3 mjesta. Ostali su meci otišli u prazno. Vojnika je uhvatio napad histerije i zaplakao je poput malog djeteta. Umirujući im je rekao, završite posao zbog kojeg smo ovdje. Preporučio dušu Bogu, a svoje sinove Gospodinu. Otrčali su i doveli svećenika
i on je umro s nadom u raju. Čovjek iz Pernambuka, najmlađi od 11. Željeli su prekinuti potragu, ali generali su rekli ne, samo nastaviti. Tako da se vojnici opet razmiljali svuda u Babilonskom brdu. Bogati ljudi dvogledima su ih pratili krasu svojih stanova. Sve dok je bilo dnevnog svjetla. I cijele se noći pod zvijezdama, sam sam se psom doma i onda on podivlja. Ja se ispričavam na buku. Sve dok je bilo dnevnog svjetla. I cijele se noći po zvijezdama mi susu krije u šiprežu. Ili bi sjedio na malom drvu slušajući zvukove i zureći u svjetionik daleko na moru. I svjetionik je zurio u njega, sve dok nije konačno došla zora. Bio je natopljen rosom i gladan na brdu Babilonskom. Žuto je sunce bilo ružno, poput sirovog jaja na trnju, ravno iz mora. Prokleo ga je, znao je da mu je zapečatilo sudbinu. Vidio dugačke bijele plaže i ljude koji se spremaju zaplivati. Nosili su ručnike i suncobrane, ali njemu su vojnici bili za petama. Daleko dolje, ljudi su bili male obojene točke, a glave onih koji su plivali u vodi bile su plutajući kokosi. Čuo prodavača kikirikija kako puše u svoju zviždaljku i čovjeka koji prodaje suncobrane kako zamahuje zvečkom. Žene s košarama za tržnicu stajale se na obali i pričale, zatim su otišle svojim putem gledajući prema gore. Bogataši sa svojim dvogledima vratili su se na pozicije i mnogi su stajali na krovovima između TV antena. Bilo je rano, 8 ili 8:30. Vidio je vojnike kako se uspinju, gledali su ravno u njega. Opalio je, promašio posljednji put. Mogao je čuti vojnika kako sopće, iako mu nije bio sasvim blizu. Mislim se je potrčao za skloništem, ali dobio svoje iza uha. Daleko u svoje glavi čuje bebe kako plaću i pse mješance kako laju i laju. Onda je Misusu poginuo. Od imovine imao je revolver Taurus i nešto odjeće na sebi i nekoliko novčića u džepu na brdu Babilonskom. Policija i javnost konačno su udahnuli, ali iza šanka njegova je teta brisala oči od tuge. Uvijek smo bili poštovani. Moja trgovina poštena i čista. Voljela sam ga, ali još od malih nogu, Misusu je uvijek bio pokvaren. Uvijek smo bili poštovani. Njegova sestra ima posao. Obje smo mu davale novca. Zašto je morao pljačkati? Odgajala sam ga da bude pošten čak i ovdje u babilonskom slamu. Gosti su pili još po jedno, držeći se ozbiljno i potišteno. Ali dok su izlazili, jedan od njih rekao je drugom. Nije bio nešto kao provalnik. Uhapsili su ga 6 puta ili više. Ovoga jutra mali su vojnici opet stupili na Babilonsko brdo. Na blagoj se kiši sjaje njihove kacige i puščane cijevi. Misus je već pokopan. U potrazi su za drugom dvojicom. Ali iza njih kažu da nisu tako opasni kao što je bio jadni Misusu. Nad lijepim zelenim brdima Rija nadvila se strašna mrlja. Siromašni koji dođu u Rio i ne mogu se kući vratiti. Elizabeth Bishop. Eto, to sam htio pročitati. To je recimo što je Rio i tako, ali sa Delanom Trnakom napravili smo jednu knjigu poezija sa brda začeća, tako na brda začeća, i to je jedno od brda u Riju koje ima ta lijepa imena kao što je Babilonsko, Kostor, Kerozin i Kokoš i sve, ali imamo to jedno brda začeća gdje smo znači tu sam imao čitanje sa tim pjesnicima koji su okupili tamo, jer Brazil ima toliko književnosti, toliko pisaca, toliko pjesnika, toliko umjetnika, da je teško to kategorizirati čak ni po gradovima i tako, pa onda sam samo se uhvatio tog brda začeća gdje sam bio poznan, a opet to isto, ta volja nekako da nastavimo sa suvremenim pjesnicima je isto iz mog poznanstva sa Franceskom Kričeli koji sam upoznao prije 5-6 godina na otoku Sanski Mor, gdje smo prevodili, ta jedna prevoditeljska radionica
u Galiciji i tako. A upoznao sam i Tiaga, isto koji je bio isto kod vas, njega sam upoznao na festivalu u Makedoniji, to jest kod Ohrilja, to je Strugi. Struga. Da, tako, u Strugi. A Tiago je u Rio isto živi, a Francesca sad se preselila na Island. Na Island, da, tako. Ali eto, ja mogu recimo još pročitati jednu pjesmu od Franceske, pa možemo, eto, tako da Franceska mi je, ja ne znam, nekako mi je opet, preko nje sam se opet uhvatio, recimo, te suvremene brazilske poezije. Kako sam rekao, poznala sam tu poeziju koje su me vodili drugi pjesnici i što sam i pisao u Ružnoj pošti, kako sam išao, recimo, to vrijedi za cijelu Latinsku Ameriku, od pjesnika koji me vodi drugom pjesniku na putu i tako da bi na taj način. Dok ovoga nalazio drugi pjesnike, dok sam evoga preko Franceske, a normalno i Tiaga, susreo i neke suvremene pjesnike, kojih stvarno ima puno i ne možemo ih kategorizirati po antologijama, pa onda najbolje da ovako ih po nekakvim situacijama kao što je to bilo čitanje na brdu začeća. Evo sad bi recimo da pročitam, dobro, vratite dušu kući, dug je put. Potrebna je tišina kako bi čuli prste na starom kordovskom klaviru. Duga je cesta povratka duše, put je u srži, sama je to strmina ili uspon bez zastajanja. Srušiti kako bi podizali, nikada bježati od neimenovanog užasa, zato što nismo sadržani unutra, razumljivi. Treba nastaviti dalje u vatri bez daha, i ako bol opstoji, treba biti neustrašljiv, da ti se lice zrcali u očima druga, daleko kao u zrcalu. Onda, evo ga, ima tu još jedno, evo, to mi je lijepa pjesma lagana, a to je dobro složeno. Mislim, Franceska isto, njeni su, porijeklom su njeni Italijani, i na italijanski govori, tako, znači, puno su tih brazilskih obitelji su doseljenici sa raznih strana. Ona je Sao Paulo, tamo su ogromne i kolonije i Japanaca, ima svega, tako da Sao Paulo isto ima jednu živu književnu scenu koju je Rio de Janeiro. I svi oni imaju prekrasne knjižare i stvarno to ide nekako kod njih, ali su oni isto malo su oni u neku ruku ili samo i možda sami sebi dovoljni, ali opet u samoj Latinskoj Americi, zato što oni kod njih se govori portugalski, malo su izolirani, recimo, evo tako u Brazilu. Tako da im je to dodatno još malo dodaje na neku izolaciju. Evo, plavo se kaže pjesma. Ima nešto tužno u plavoj boji tvojih očiju. Nešto beznadno i beskonačno u modrini tvojih očiju. Nešto plavo u tuzi tvojih očiju. Ima nešto od tvojih očiju u tužnoj modrini, nešto izgubljeno u beskonačnoj plavoj tvojih očiju. Nešto beskonačno u izgubljenom plavetinu tvojih očiju. Nešto je plavo u beskrajnoj tuzi tvojih izgubljenih očiju. Evo tu je, mislim, 6 pjesama od Franceske, ali sad bi tu stala, recimo, ja sam samo htio ovako otprilike nekako ukratko samo u koje su bili moji interesi. Neću uopće ulaziti sad u ovo što sam prevodio od Carlosa Drummanda de Andražija i ostale, to su dugačke priče. Možda i hoćemo. Tko to zna, dugačka večer. Da, meni se to većinom oko Rio de Janeira i evo malo oko Sao Paulo dogodilo, sam proučavao malo te njihovu književnost, tako je upoznao te ljude koji su me upoznali sa njihovom kulturom kasnije. Ali ako mi dopustiš, ja bi se vratio na početak. Početak, ja mislim, nije na prvoj strani, nego na 87. strani jedne knjige. Pa poslušajte. Rio Negro. Na 87. strani Oxfordovog atlasa
našao sam običnom olovkom ucrtanu rutu putovanja, koju sam davno planirao i zaboravio. Zakrivljena strelica u ušće Amazone i krug oko Belém. Tocantins, linija preko Rio Parana, Ilha dos Macacos, Antonio Lemos. Zatim olovka prati rijeku uzvodno. Parauquara, Santarém, Terra Santa, Itapiranga, São José, Manaus, Arquipélago de las Anavillanas, Tuau Pesasu, Mora. I zaokruženo s malom strelicom unutar kruga Rio Negro. Rio Negro. Ovo što sam upravo pročitao je zapravo prva pjesma iz tvoje prve zbirke, je tako, Južni križ, koja ima i u sebi ima i moto jednog stiha Carlosa Drummonda de Andradea. I htio sam te pitati, je li ovo doista bio i početak za tebe? Nekako se prvi susret s Brazilom koji odmah nije samo u prvoj pjesmi, nego je čak u motu tvoje prve zbirke i meni se čini kao da je zapravo Brazil pokrenuo sve to skupa, kao da zapravo ne možemo dijeliti, nema crte između razdvajanja između Brazila i tvojih početaka i tvoje poezije. Taj put me odvela kasnije i na Amazonu, ta pjesma me odvela kasnije i na Amazonu, tim putem i dalje, znači preko Rio João Peri, Xixuau i tako, ali... To si kao da si nacrtao kartu, već na samom početku kao da si ispisao kao proročanstvo koje se samo ostvarilo poslije, je li tako? Da, ja sam nekako u toj prvoj poeziji u Brazilu tražio novi svijet, a našao sam zapravo puno stariji svijet, stariji od svega što sam poznavao do sada, tako da je to je paradoks taj, znači što se tiče i Amazone, a znači što se tiče tih kumulativnih gradova, kao što je Rio de Janeiro, ti sudari tih struja, ti jaki struja, te kulture koje stvarno doplovila, ko što je Kreuzberg skupljao ta drva na plaži tamo u Bahiji, Alcobasi, tako su i oni nekako doplovili i stvarno su označili taj Brazil, tako da Brazil ima strašno puno lica, književnost, a vi to najbolje znate i tako kao prevoditelji, toliko imate opus prevoditeljski i tako, znate najbolje da je to uvijek nešto novo otkrivamo, a i uvijek se iznenadimo koliko tu ima nešto fundamentalno, neka jezgra postojanja, kao što je na Amazoni možeš naći svijet koji je prije 350.000 godina, ne znam tako. A ja sam zapravo htio pitati nešto vrlo u principu hrabro. Zapravo, bi li bilo tvoje poezije da nije, mislim, bez Brazila? To je hrabro. Ja mislim da je povezano, ali nije. Jer prilike to kao ja sam poslije rata, bio sam zadnji put u Brazilu prije rata 89. godine i onda sam opet nakon rata. Ja sam mislio sad da se vratio i mislio sam sad da će sve biti isto koje prije, svoju surodasku, ako je pisalo Green Forever i tako iz ostave. I tako je taj jedan bezbrižni život što vode, recimo, što je poznat Rio de Janeiro po tome, nekako, jednostavno odjeljenje se, nekako da se sve jednostavno iz čovjeka isprazni, ali nije bilo tako, nego sam jednostavno mi se sve vraćalo, te slike su mi se vraćale još multiplicirane u listovima, što bi se reklo, u listovima bi možda vidio u šumi tižuka, je tako vidio lica, i onda sam vidio da se onda se moram nekako na to okrenuti kroz poeziju i onda sam počeo pisati Južni križ, koji je zato što je pisan većinom u Brazilu, poslije rata a ostanja se dosta i na rat, zato ima tu vuče tu. Povezam te dvije situacije, eto, mjesta koje sam mislio da će se opet vratiti u stari svijet, koja sam bio zadnji put u 89. godine i tako kao ono stvarno
Pa jer u Južnom križu zapravo to je, Južni križ je nešto što se ne vidi iz Europe, jel tako? Znači, to je nešto egzotično za nas. Brazil je još uvijek i pod ovoj mapi koju si iscrtao je nešto što je nije skroz dostižno. Ne, da, Južni križ, a to ti je isto i kod Sandrara. Da, Južni križ isto zapravo može označavati nekakvu kao da se dočepaš zapravo i jedne, kao upotrebi se za nekom ultimativnom slobodom, zapravo da se riješiš svega ovoga, a zapravo ovoga ti ostane svjetliti kao križ. Ne? U smislu toga da je on, recimo, Sandrar je puno pisao o Južnom križu kao ovoga vreću od ugljena, pa je onda ovoga. Puno je to, Južni križ, recimo, kad se nebo vidi, recimo, recimo na Amazoni, kad ideš sa tim njihovim čamcima, ovoga malim, i sad, pošto tamo, recimo, u Raimi to, ovoga stvarno nema nasobe na 36 sati je do Manausa i to. Znači ovoga, i tada je to nebo je ko da si ti zapravo unutar toga, ko da si u nekom trodimenzionalnom prostoru, u noći na rijeci, i to daje neki konkavni dojam, neki poseban doživljaj. I to je možda to, ti zapravo ulaziš u to nebo. Ne? To je nešto što je, tamo se spada ta crna voda, noćna i to nebo, ne? Koje je jako blizu zbog toga što nema svjetla okolo. Ne? To je možda, ima veze. Ja se sad ne mogu sjetiti zašto sam dao Južni križ naslov zbirci, to je prvo, ali to je prilike to. Eto. A već u drugoj zbirci pjesme Svjetlosti i sjena imam osjećaj kao da se taj Brazil, kao da zapravo više nije nešto što ga ti promatraš odavde iz ove perspektive, nego ti si već tamo. U principu ti si se udomaćio, pa bih ja pročitao najprije dvije pjesme, pa bismo onda nastavili razgovor. Kad smo već kod Južnog križa, primam signale iz zvježđa Južnog križa. Stojim za prozorom 23. kata. Ispred mene, na samom vrhu crno-zelenih brda, Krist je iskupitelj, 30-metarska statua, svjetionik, kompas beskonačnom prostoru, putuju svjetlosni oblaci. Koze hodaju vrhom brda, tu na mojoj visini, neki čovjek radi u polju, u srcu 12-milijunskog grada. Ispred mene Marina i glava šećera zaklanjaju puni pogled na Guanabara zaljev. Praja Vermelja, vojna pomorska staza za trčanje uz liticu i granitni blokovi uz glavu šećera za slobodno penjanje. Vidim favele, ožiljci usječeni duboko u planine. Vidim i prosjeke strmih vrhova koji prekriveni gustom vegetacijom koja kao da izvlači korijen iz potonulog mora još uvijek naliče vulkanima. Grad je mapiran neonskim meridijanima. Stojim na mjestu gdje sudaraju se vjetar s mora i vjetar s planina. Primam signale iz zvježđa Južnog križa. Miris Brazila. Miris Brazila, brazilski zrak, ima poseban miris. Poput otvorene dinje, proljeću žute ptice. Moja zemlja u mom sjećanju ima miris ranjivosti i mekoće. Tvrda je, smrznuta, bezlična, samo kad proljeću grabežljivci. Ti si već tamo, znači više nije to više nije Brazil kojeg ti gledaš odavde, nego si ti uronio u taj Brazil, u krajolike, u grad. Ali međutim još kao da nisi kao da nisi se skroz na neki način poistovjetio, to jest nema još, ti samo vidiš favele, ali kao da još nisi ušao, što ćeš poslije, ja mislim, nema još uvijek te kritike društvene i tog angažmana koji će biti poslije tek. To je iz koje godine? Svjetlosti sjene iz 2004.
Zato sam se još nastavljao na ovo staro vrijeme. A gledaj, to je ne znam, to su ti velike su ti to promjene. Recimo u 80. godina je završila ta vojna diktatura, to jest hunta, to jest nekako što je vodila Brazil u to vrijeme i onda su počeli ti, ja se sjećam kad su počeli ti ovi prvi demokratski izbori, onda je bila velika korupcija, pa je bilo ovo, ono, i kad se to nekako, pa onda bio onaj plan Real, pa koja je ona 90. godina kad se nekako to ustabililo, nešto, pa onda kasnije opet. I tako stalno su neke mijene tamo. Nije, ti kažeš, toliko nije bila društvena kritika, ali nije dobro opet uopće ni preduboko ulaziti u favele, jer možeš onda tamo zaglaviti. Ali mislim, to je dio toga, to je jednostavno dio tog života i Rio ima stvarno, ima jednu posebnu, poseban je grad, ima jedan poseban doživljanje i puno me stvari tamo sjeća, neka sjećanja koja su mi jako važna i tako da mislim da uvijek to osjećam kao nešto dio gdje sam proveo neko vrijeme što mi je dosta važno. A to što kažeš da evo, ta kritika, možda sam kasnije, kad sam se vratio sa Amazone, možda sam postao kritičan, jer sam bio, skoro sam ja bio putovao kad sam na Amazone, a mogu bi reći sad, pošto je danas i dan žena, da recimo Šišuau i tako cijelo tu nasobu, gdje se ti indijanci, to jest indiosi, to jest kaboklosi, to su ljudi koji su se već pomiješali i žive na Amazoni jako dugo, znači naročito od kako su došli za vrijeme Drugog svjetskog rata, pa su onda iz Rio de Janeiro i drugih gradova su dolazili svi stanovnici da pomognu ratnom naporu, da skupljaju kaučuk, pa su se pomiješali sa Indijosima da prežive i tako. Znači, to je jedno zapravo koji jedan narod su kaboklosi koji su pomiješani i tako, koji žive. Marina Silva, koja je bila ministrica za ekologiju u Lulinoj vladi, je kaboklo i tako. Znači, to su, ima ih 2 milijuna, mislim, uz Rijeku, i oni se tamo održavaju putem te male škole koje sam pisao u onoj knjižici, kad sam imao izložbu, škola na dalekom kraju svijeta, i putem tih satelita i to, i tamo su s njima talijanske biolozi, to jest Manuela Evangelista, ona je posvetila cijeli život tome. Znači, to su žene iz Italije koje su jednostavno cijelu svoju od mladosti, evo sad je tu već koliko je to godina, to je prvo kad je bio taj škol. Imaš to 20 godina su oni tamo i Keratosi i tako, i te biologinje iz Italije se bave s time i čuvaju taj prostor, tako da ta djeca, da ti ljudi nađu svoj život tamo gdje pripadaju, da ne stradaju u tim betonskim džunglama, to jest asfaltiranim džunglama koje su puno opasnije od njihove prašume, a to su favele u Rio de Janeiro, Sao Paulo, Manaus i drugim gradovima. Reci nam onda kako si uopće krenuo u Amazonu? Pa zato kažem, i onda kad sam se vraćao s Amazone, u kojoj sam krenuo baš zbog toga, jer sam, kad bi kao klinac i kasnije kao mlad, išao na plažu i tako, onda bi znao sretati ove djecu ove što su čiste cipele, bili surferi i tako, klince iz tih favela, tako. I onda sam se mislio i tako upoznao, onda sam se mislio otkud oni dolaze. Puno djece u favelama završilo baš zbog znači 80. godina, to sam pisao 2 svijeta, još jedan Očiko Mendes i borba na Amazoni protiv spaljivanja tih šuma i svega tu skupa, kad je bilo to aktualno, o čemu je snimljen i onaj jedan film Amazona gori, i tako da oni su, to je cijele mase su morali izbjeći u te favele, tako, i onda sam uvijek mislio otkud oni dolaze, gdje je njihova postojbina i tako, i onda sam zato putovao na Amazonu, jedan od razloga, a na kraju, kad sam se vratio sa Amazone, sam se već upustio i tako je, slikao sam svuda tamo na Amazoni i skupio sam za jedno, i koristim moje fotografije, oni koriste dalje moje fotografije, još išao za svoje projekte i tako, humanitarni koriste sve što sam tamo snimio, i onda sam se vratio u Rio de Janeiro i penjao sam se po velom Rafinha i tako sam slikao sam vidim motoristi neki, mislim sad motoristički neki klub,
i slika motoriste, već sam se popao u Rosinju, i sad vidim nešto čudno, motoristi nemaju ovih tablica, nema tablica na motoru. I a ovaj lik ja vidim da ga snimam i onda se nešto počeo galamiti, pokazivati mi da dođem prema njemu, a onda ja sam mislio da on hoće mene pitao da me poveze, nisam ga dobro čuo, da me poveze dole do Avenije Klemenči, ne, dole, niz favelu, i to na motoru. I ja rekao, evo, može, kako ne. I onda pokaže ovo je lud, znaš, kaže, ovo je lud, i odu oni, znači, napravio ovo, i odu oni, a šta sam malo skužio, šta on meni rekao? Rekao je meni da predstavljam, ako snimam, da će me zavezati za motor, pa da će me voziti na motoru. I ti ljudi, ta ekipa, to su bili ovi neki banditi koji su 2 dana kasnije u novinama su imali sukob kod nekakve banke, su uložili sukob sa policijom pa su tamo stradali. Ali velim, kak ja nisam dobro čuo, skužem, on je meni zapravo rekao da zato što sam slikao da će me vezati za motor. Evo kažem, to je skoro sam tu, kažem, to je socijalna tema, jest, to je to. Ali mislim, ne mogu svoj pamet sada, ja nisam dio te kulture, to je jedna dugačka priča, samo moja poanta je bila upravo to da si postao u principu od nekoga tko promatra Brazil odavde, pa mu se sve više približava i ti si se sve više stapao sa svakom novom knjigom i u principu jesi, zato inače ne bi mogao imati tu društvenu kritiku. Kritiziramo samo ono što je naše, što poznajemo. A čuj, to su ti sve, recimo, kazam, ta familija od kud je supruga od mog brata Mesija, ta familija, oni su iz ovoga Minas Gerais, gdje su kamenje, rudnici kamenja, smaragde i to, i oni su cijela familija otac je to imao, kako se zove, zemlju na kojoj su domaći, dobar je bio čovjek, svi su ga voljeli i vadili te smaragde da ljudima da rade na njegovoj zemlji i sve, ali kad je on to sam pisao u tome u 2 svjetova film, i onda su ga neka tamo familija ga je izvrnula i onda su cijela familija morala tići u Rio de Janeiro i ona je ostala majka i sa koliko, 13 djece. Od toga je bilo 3-4 posvojeno i tako. I to su recimo cijele te recimo mogla bi ta žena, to oni su živjeli u Santa Maria de Copacabana, na broju 10. I ona je bila cijela familija, ona je se brinula za 10 djeci, tako da to su bili i još 4 posvojenih, tako da je oni su stvarno bili, jedan tamo, jedan sin je kao prokockao sve, tako da je išao svaku noć sa avionom u Sao Paulo i tamo je prokockao sve na kockarnicama. I onda je cijelu familiju uništio. Ali vidim, to je stvarno i svaka familija tamo ima nekakav život čudan koji su sva ta vrata, kad hodate recimo Avenijom Copacabana i tako, sva ta vrata imaju nekakvu priču koja ide unazad i sve se to u jedno sklapa. Isto tako mi se čini da, znači, kako je sazrijevala to je u principu kako si se sve više stapao sa Brazilom, isto tako si i zauzeo njihovo gledište i poslije tvoje pjesme ima čak i postkolonijalnu kritiku. Pa bih ja pročitao jednu iz zbirke Nevidljivo more, koja se zove Gentileza Brazil. Majmuni Gibraltara, koji ste sa svojeg vidikovca još iz doba Galija i Edara pratili brodove u nepoznato, onkraj poznatog svijeta. Vrtoglavi majmuni te sure stijene koja je mineralni korijen mornara, istraživača i pustolava sreće. Majmuni Urse, stanovnici glave šećera, koja je Rio de Janeiro poput Olimpa Ateni. Razuzdani majmuni Petropolisa,
planinske prašumske rezidencije brazilskog cara Pedra, te ekstravagantne naseobine njemačke arhitekture usjećane u kištu šumu koja je bila odmorište Santos Dumonta, oca avijacije, dom američke pjesnikinje Elizabeth Bishop i austrijskog pista Stefana Zweiga, kojeg je Hitlerova kletva sustigla u taj tropski raj, gdje se nažalost i ubio. Ali nigdje ne stoji da su za njegovu smrt krivi i gorski majmuni Petropolisa. Još manje majmuni prvaci u skokovima u visokim krošnjama drveća nad rijekom Rio Negro u Amazoniji, kamo nije išao Stefan Zweig. Ali sam tamo bio ja. Grlati mali majmuni Šišuava u Roraimi na rijeci Žaupori koji se glasuju snagom King Konga. Majmuni, davitelji kišnih šuma čije sam se samo sjena uspio dohvatiti. Svi vi koji ste jednom skočili na mene ili me nečim gađali, sretni da me vidite kao da sam vam netko najbliži, ista krv. Pozdravljam vas sada kao prijatelj ili brat. Jer uvijek sam se pitao kako je moguće da mi gibraltarski majmun koji mi je skočio na glavu i potom sjedio na ramenu prepoznaje i zna da sam ja onaj isti koji mu se prije puno godina neki drugi majmuni iz šume Tižuka strpljivo dobacivali grančica s vrhova drveća kao putokaze kako bi mi pomogli da se ne izgubim na putu. Da, osjećaj za fintu vas, dragi prijatelji, nikad nije iznevjerio. A tako ni osjećaj za skladni potez, tu gracioznost u pokretu, gentileza Brazil, blagi tropski vjetar koji plemenitom lakoćom otpuhuje okorjelu brutalnost naših podneblja. Vi, čak i ako ste strašno žednjani, a svugdje oko vas je voda zatrovana i oči vam požute od muke, pa budete zapijenjeni od bijesa, vi nikad ne gubite profinjeni osjećaj obzira prema onom drugome do sebe. Ne kopate jedni drugima jamu, nego naprotiv, pružate bližnjem lopovsku ljestvicu da se uzvede na drvo spoznaje i zato vas volim i pišem vam ovo pismo jer znam da ćete me razumjeti. Kako si posvetio pjesmu Majmun? Kako si... Oni prate kroz cijeli život, oni me nekako prepoznao, onak 98. kad smo bili ko obitelj u Andaluziji i zapravo Nešto nam se zamrzlo. Nije. Samo tebi, ja mislim. Može. Možda. Možeš dalje, da. Da, i onda je tu nastala ta knjiga španjske pjesme Ljubav i prognanstva, jer sam išao tamo, ta mjesta Orihuela, Miguel Hernandez i tako, Rafael Alberti Cadiz i tako. To me je strašno zanimala, a najmlađa kći Mara je imala tek 6 mjeseci, mi smo stvarno putovali smo s autom, svim tim putevima i Toledo i sve ovoga, ali i Gibraltar, i onda su mi tamo ti gibraltarski majmuni skočili na glavu, a ovo je onda sam isto u Brazilu, ti ruka, Mata Atlantika ima drugčije majmune, kišne šume, druge majmune i tako, ali uvijek je neko to, uvijek sam imao neku situaciju sa tim majmunima, ali to je zgodno, oni kao ja kažem, oni mene prepoznaju, onda me gađaju s tim ovoga. Ali ima neka interakcija, postoji neka, eto je ona ta jedna igra, pjesma je zapravo igra kroz to poznavanje sa majmunima, to je ja. Ali majmuni nisu jedina životinja koja te prati, nego i lav. Da, jer recimo u pjesmama Svjetlosti sjene postoji pjesma Strpljenja lava. A onda se ti lavovi poslije pojavljuju ponovno u Nevidljivom moru, kako sad lav. On je očito simbol. A ja, to ti je isto, znaš, neki stvari ti bez veze dođu. Čovjek se sjeti, ko što se ja sjetim, recimo, poezija ti je u tome, da, a svi mi, recimo, kroz prostor sjećamo se nekakvih fragmenata i zapravo poezija na neki način prati to čovjekovo sjećanje u tom smislu da oni nekakve, pjesma je jedna fragment, jedan više dimenzionalni
fragment nekog vremena otkinutog evoga i nešto tako je taj situacija, kao što su recimo majmuni na Gibraltaru ili neki ti čistači cipela koji su i surferi ovoga Rio de Janeiro, pa evo, s kojima sam bio tamo na valovima, onda ovoga tako i taj lav, to mi je sjećanje to kad sam klizao tu po Maksimirskom jezeru i to mi je ostalo, onda smo klizali, to je bilo naše vrijeme, kad su tam bile ledene zime i kad se moglo klizati po Maksimirskom jezeru, znači to je onda sam naletio na tu riku lava, eto kad klizaš i onda jednostavno te zaustavi to rika lava tamo iz zoološkog vrta običnog. To je nekako, evo, ta analogija. Ali nije jedini lav, ima to strpljenje lava, imaš zeleni lav, pjesmu u Nevidljivom moru i pojavljuju se ti lavovi na trgu Trafalgar u Londonu. To je postkolonijalna pjesma, da, je. Kao simboli tog kolonijalnog. A to je, a mislim, to je duboko, gledat to, ne znam, ja recimo sam putovao u Brazilu, kada znam, 8 puta i samo sam jedanput bio u Portugalu i to sam na aerodromu kad sam bio mali. I onda poslije toga sam bio prije 5-6 godina u Lisabonu. I onda sam vidio u Lisabonu zapravo sve ono što sam vidio u Brazilu, pogledao sam, skopčio sam tu i arhitekturu i sve, znači ja sam preko Brazila ušao u Portugal, u Lisabonu, koja je zapravo matična država Brazila, mislim, bio sam tamo svuda i bio sam po Brazilu i vidio te tragove i onda sam to sve dobro pokopčao i nekako sam tu arhitekturu, sve mi je nekako sjelo na mjesto i jako me zadivio me taj Lisabon i cijelu noć se sjećam da sam hodao, baš me to jako, jer sam sve sam to što sam vidio sad u Lisabonu sam već vidio u Brazilu, a otkinuto na raznim mjestima pomalo, tako da to me jako spodilo, a možda je tako nastalo i ta jedna koja se odnosi na kolonijalizam evropski. Prije nego što nastavimo, želi li se netko uključiti? I postaviti pitanje na osnovu ovog o čemu smo razgovarali ili... Ako ne, pa ja bih te htio pitati, možda jedna od tvojih meni najdražih knjiga je Dva svijeta i još jedan. Sad za one koji nisu čitali, kako sad Dva svijeta i još jedan? Riči, samo ću objasniti zašto se ta postkolonijalna pjesma, samo ću objasniti da se radi o tome da su europski trgovi, glavni trgovi su obilježeni od Markiza Pombala u Lisabonu pa do Budimpešte, pa do Trafalgara u Londonu i tako lavovima prijetećim simbolima. To su simboli prijeteće moći, a s druge strane nisu kazno simboli delfina, ti ulaziš u nekakve gradove i već oni tebe dočekaju lavom, znači jednom tom moći koja je tipična bila za to kolonijalno doba, i u Belgiji, normalno Belgija. Znači to je, nisu dubini, nisu ptice, nego su simboli, trgovima su lavovi. To je povezalo to, eto, tako i onda sam se dosjetio tog našeg lava. Ok, onda kad već govorimo o tome, da pročitam pjesmu. Ne treba, sada kad sam već ispričao. Ne, ali kad već imamo, mislim, kad već spominjemo, bilo bi šteta da ne čuju pjesmu. Postkolonijalna pjesma. Lavovi na trgu Trafalgar u Londonu, u četvrti Montparnasse i svuda po Parizu. Na groblju kralja Richarda u katedrali u Rouenu. U parku Tiergarten i otoku muzeja u Berlinu. Na lančanom mostu Budimpešte. Čuvaju ulaz u kraljevsku palaču u Briselu. Drijemaju u podnožju spomenika Kolumbu u Barceloni. Žongliraju na trgu Markiza Pombala u Lisabonu. Još davno su kamenim pogledima ispraćivali brodove istočno-indijske kompanije iz Amsterdama. Ovdje ih ima više nego u Africi i Indiji. Prijestolnice bivših evropskih imperija ne krase ni dupini ni ptice nego lavovi.
čija je snaga njihova samoća. Kao 12-godišnjak klizao sam jedne oštre zime zaleđenim jezerom Maksimirskog parka pokraj zoološkog vrta. Na jezeru nije bilo nikog osim mene. Ispod jednog od mostova osjetio sam kod ulaza u nastambu prisustvo lava, čija Amerika zaustavila u mjestu. I kad ti se čini da te vide, nisi u pravu. Lavovi zapravo gledaju ravno kroz tvoje kosti, kroz zidove, rešetke i drveće preko jezera, gdje sam klizao pa do rimskog koloseuma i dalje. Prostranstvima urezanim duboko u njihovu memoriju. Pogled im počiva u savanama Afrike prije kolonije. I sad bismo onda mogli o dva svijeta još jedan, kako sad dva svijeta i odakle još jedan? Pa to je tako svijet mašte koji spaja tu našu domovinu, i evropsko tlo Europe, staro, i to kao novi taj svijet koji zapravo je stariji i od svega nama poznatog, to je taj svijet u Brazilu, i tako to sam pokušao spojiti jednu putopisnu priču putem mašte, da te sve nekakve likove koji defiliraju, o kojima sam i pričao, te šarolike likove koji se defiliraju kroz povijest ovoga i Brazila i čak i samog tog putovanja, pisanja o putovanju, znači čak i do Roberta Louisa Stevensona, pa i onda do Joshua Slocuma, moreplovca čuvenog i tako, znači sve Magellana, a i onda sam to htio spojiti svojim putem po Brazilu, pa onda i pisao sam o tim ljudima u Minas Geraisu, i onda isto tako ima o Amazoni, znači, ali to je više, to je jedna vrsta povijesti Amazone, ali tako na jedan književni način sam to poslije pokušao složiti, znači Chico Mendes i Brač Kaučuka i sve otprilike neku tu njihovu mitologiju koja se vuče uz rijeku, koja je, znači to je isto nekako, jer voda je bila majka, koja je bila majka svih stvari, tako znači oni potiču, oni idu sve od majke i onda tako, rijeka je njima majka i tako, znači koji živu uz rijeku. I na taj način neko sam pokušao to i ovo što sam recimo probao neko vrijeme u Buziosu, recimo kad sam htio sa polubratom smo imali dok trebali smo napraviti jedan pansion, tamo samo sam njemu razbolio u basini i onda ništa nismo od toga napravili, ali probao sam tamo neko vrijeme i onda ste stanovniki koji su tamo živjeli dok sam ja njega čekao, samo malo pisao. Tako, evo, pokušam to spojiti. Znači, mašta, dva svijeta, još jedan su mašta koja spaja dva različita zapravo svijeta, ali koji se zapravo pretapaju na jedan turbulentan način. Lijepo, ima li sada netko pitanje? Ili naši polaznici, ili ne znam, Sanja, ili Tanja. Ja se ispričavam, malo me ovo neko vrijeme mi pa sredio galamu jer sam uzeo neku kost, pa je divlja, sad se smirim ovoga. Valjda se čuvam prije kad sam čitao. Znači. Ali ja sam sam doma, pa onda nisam mogao da uzeti. A ovog ne znam kad bi rekao sad, to vam je, šta ja znam, dva svijeta, još jedan su neka vrsta i ovog, nekako, tu sam pokušao nekako spojiti tu ideju o putovanju čovjeka i tako da, o ljudi, kako je to zapravo nekako važno. Znači, meni je to strašno važno, to mi isto, bez putovanja isto ne pišem baš. I kad, recimo, i kad ne prevolim, onda isto ne pišem. Tako da to mi je sve povezano, i putovanje, i pisanje, i prevođenje mi je to sve povezano u jedno. To je jako lijepo što si rekao, zato što smo upravo napravili krug, vratili smo se na početak kao da smo obišli svijet. Reci, Sanja. Ja sam baš htjela pitati tebe, Tomice, da mi se čini da se
kod tebe nekako taj kao žanr putopisa se poetizira i da je jako puno tog prostora koji donosiš. I to ne na neki egzoticirani način, nego na neki način bliskosti. Ne znam kako bi to rekla. Kao da pjesme su, a zapravo su i putopisi, a zapravo je to kao neka putopoezija, onako baš specifično za tebe, evo. Da, hvala. Pa ja to baš kažem, evo to sam bio, nekako mi je to dalo neki poticaj. I uvijek, ja se nikad ne mogu kod tih stvari, recimo, umoriti, sad ne znam, nisam toliko bio, ali strašno mi je to, uvijek mi je nešto jako zanimljivo, uvijek novi svijet, neki imao sam sreću, recimo, da sam bio prije 2-3 godine, 2 godine, 3 u Chiapasu, u Lakarnovskoj šumi, gdje u Meksiku i tako, i onda imali smo tamo osnovan centar Maja i onda mi smo bili tamo koji smo pomagali to, jer to na neki način oni koji su imali turbulentnu situaciju u 90-ih kad su bili tamo zaratili u toj šumi i ovi potomci Maja i oni imaju 2 jezika, i stvarno pišu na njima, nije to kao recimo na Amazoni, ima puno jezika, ali jako malo pišu na tim jezicima. Nekad su postojali veliki jezici na Amazoniji, nekad su, ne znam, Guarani, to su milijoni govorili, ali ovi još uvijek na tome radi. I to onda sam ja, nakon toga sam ostao još 7 dana i samo sam putovao po tim planinama i to mi je bilo jako zanimljivo i tako da evo, ne znam, upoznao sam te neke planine, sam išao i onda tako na neki način kroz put upoznam neku kulturu. Sad ja nisam znalac te kulture, ali otprilike pokušam te neke slike, nešto što ostane u meni, pokušam zadržati za poeziju, jer to je poezija vrlo prijemčiva, eto, ne. Hvala ti. Ja bih pročitao, kad smo već opisali taj puni krug, neka bude baš puni krug, ja bih pročitao još jednu pjesmu iz Južnog križa. U brdima iznad Petropolisa. U brdima iznad Petropolisa, nad kišnim šumama, na cesti od crnog asfalta, klizavoj od filma limunove prašine, uz stranu sunčevog proplanka na vrhu pored međinog kamena, na rubu ponora koji svuda oko tebe propada u maglene oceane. Zaustavi svoj stari okrugli kamion boje neba na kojem piše kaubojska parola Isus, i on je bio kamiončije. Čekaj dok prestane škripa i izdahne para i postane tiho. Zapali cigaretu, povuci dim oprezno, zrak je rijedak i misli na mrtve. Misli na mrtve. A da, to je nekako recimo kad putuješ cestom u Brazilu, onda ti kamioni su strašno, imaju zanimljive te natpise i imaju svoje priče na tim kamionima, stoji, to je tako. I onda čovjek se zamisli, dugački su putevi i tako, ne znam, to su dugačke ceste, to su dugačke, to je široki svijet koji je nama tu dosta nepoznat, ali ceste su mogu biti jako dugačke i evo čovjek se onda sjeti, to je bilo, znači poslije rata sam to pisao i to je na taj način što se pokušavao, koji u krugovima pjesma koji zapravo isto povezuje to Rio de Janeiro i sjećanje na rat. Ali evo, mislim da je Brazil kao brazilska književnost, Sandrar je recimo strašno puno, evo samo malo da ja iskopam jedno žao mi je sve, jer sam stvarno me Sandrar, i recimo dobar sam prijatelj, inače 90. godina kad sam ja počeo prevoditi Sandrare, jer sam imao sam oskudan sam bio sa francuskim, jer sam učio u srednjoj školi, ali to ispari sve i to. Ali pomagao mi je njujorški pjesnik Ron Padgett, kog sam isto imao priliku upoznati kasnije u Bratislavu. On mi 90 godina pomagao, on je prevoditelj Sandrara i Apolinera. I prijatelj je bio od Sandrarove kćeri Mirjam. I onda on pisao kćeri Mirjam,
da nama tu u Hrvatskoj da kod Denoela, izdavača Sandrara, ode i da kaže da za Hrvatsku da neku dobru cijenu za autorska prava i ja mislim da to je prvo izdanje bilo u MD nakladi i da je to nekih 1600 kuna na kraju ispalo, tako da je Albert mi je puno pomogao, on je još uvijek piše, ali inače njegove pjesme su, to je recimo za poeziju zabavno, mi smo čitali zajedno u Bratislavi na jednom festivalu, Ron Pađeti, bili smo i ja i još neki pjesnici i to je tako bilo mali prostor, 10-15 ljudi bude u publici. I onda je napravljen onaj film Jim Jarmusch koji išao sa Ronom Pađetom u školu tamo u New York, to je bili su prijatelji, kad je napravio film u onom kamionđi koji piše poeziju i to koristio Ronove pjesme. I onda sam mu napisao ovo je pjesnička pravda. Znači, čitao u Bratislavi 15 ljudi, a sad milijoni ljudi preko filma slušaju tvoje pjesme. To je znači pjesnička pravda, neka vrsta za njega koji je stvarno jedan dobar izdan pjesnik i već je sad kazan, jer sad u 90. Ja sam ga zvao dođe, trebao je doći kao ove godine u Hrvatsku, ali ne može, tamo su u Vermontu zbog ove korone i to, jer ćemo danas šoran ćemo prevesti izabrane pjesme i tako, ali to je nešto kod poezije koje smo mi malo komorni, to je malo komorno, kako se kaže, intimistički, to je dijalog, znači poezija zapravo, zato je dobro da se čita na festivalima ili među ljudima, da se čita, to je dijalog između pjesnika i slušatelja koji je u publici, tako pjesma ima, nije ko roman, je nešto što se ne mora čitati, ali pjesma je dobra da se čita pred publikom i onda bude neka vrsta dijaloga sa ljudima koji slušaju i njih uvijek bude malo, tako da evo kažem, i to je uvijek je na rubu poezija, a sve ukupno za njega je to ta situacija s tim filmom koji je dobar, Patterson film, da se zove pjesnička pravda, to se on nasmijeo i tako. On mi je tu pomogao kod Sandrara i Sandrar je i s njegovim kćeri čak sam sve upoznat i tako da ja bih samo pročitao jednu pjesmu Sandrara, sam pričao o njemu, samo da kažem kako je on radio te svoje. To su njegova ideja bila, kako je on putovao tim brodovima, njegova ideja je bila a on opet mi je njega poeteka bilo bliska, jer on je bio u Prvom svjetskom ratu ostao bez ruke bio, pa onda, ali bio je veseljak i duhovit čovjek, sve ga zanimalo, putovao je svuda i njegove pjesme su, kako je on zvao to, recimo bar te putne, oceanska pisma. Evo ga, samo da ovo zaberem jedno. Aha, evo ga, baš koji ima veze sa, recimo u vlaku. To je, znači on je putovao sa vlakom iz Sao Paula, tada su još vozili vlakovi u Brazilu, to su, ne znam kad je to do 30. godine, u vlaku. Vlak ide dosta brzo. Signali na skretnicama i prolazi na peronima rade kao u Engleskoj. Priroda je puno tamnija u zelenu nego kod nas. Brunčana, zatvorena. Šuma ima indijansko lice. Dok kod nas poljima prevladavaju žuta i bijela. Ovdje je nebesko-plava boja rascvjetanih kampusa. To je njegova jedna pjesma, ima jedna čega samo ću još jedno. I ovo, krajolik, recimo. Krajolik. Zemlja je crvena, nebo je plavo, vegetacija je tamno-zelena. Ovo je krajolik okrutan, tvrd, tužan, unatoč beskrajnoj raznolikosti bujajućeg rastenja. Unatoč naginjućoj eleganciji palmi i buketima koje pršte s velikih stabala, rascvjetanih u cvatu korizmenog cvijeća. To su te njegove kratke zapisi i to su isto neke putopisne pjesme te vrste evo, to je evo samo evo sad on ulazi u Sao Paulo, to je povezano s Sao Paulo. Napokon neke tvornice, predgrađe, mali tramvaj. Žice visokog napona. Ulica pretrpana ljudima u većnoj kupovini. 3 metara.
napokon ulazimo u stanicu. Sao Paulo. Osjećam se kao da sam na stanici u Nici. Ili da silazim na Charing Cross u Londonu. Evo svih mojih prijatelja. Dobar dan, to sam ja. Lealer, Sao Paulo, veljača 1924. To je ta jedna politika bila od Sandara koja se meni jako svidjela kad sam našao tu knjigu. Zapravo nikad nije znao za to, nego sam našao to u Rio de Janeiro, u kolonijalnom dijelu, tim što imaju te antikvarijate visokih strokova. To me na neki način isto tijelo da potražim malo tu brazilsku poeziju, te književnike, koje su skriveni, moram reći da se teško najlakše je naći brazilske pjesnike izvan Brazila ovakav festival. Ali ovako po ulicama da pitaš, jer znate gdje je neki pjesnik, niko ne bi znao reći. Dobro, Tomice, evo, ja također, ako ima netko pitanja za Tomicu Mihovila. Pa evo, da, baš sam htjela nešto pitati. Vidim da je Tomice, da ste preveli putopis Brusa Chatwina u Patagoniji. Da. Tako da, kako ste do toga došli, kako je to Pa umjesto da putujem u Patagoniju, ja sam i tamo se dobro se provede, ja sam prevodio taj putopis, tako da nikad nisam bio u Patagoniji, ali bar sam to preveo. Evo. Mislim da je to jako dobra knjiga. I mislim da je to isto jedna vrsta putnog pisma, to jest mislim da Četin je Englez, on za razliku od Sandrara minuciozan i on to sve pisao u ove male blokove, male bilježnice i jako je to minuciozno pisao, mislim da je ta knjiga izvanredna i tako, pa tako da mi je pružila mi se prilika, mislim da je Edo Popović mi je to spomenuo i tako pa onda sam to preveo. Težak je za prevoditi, ali nije pjesnik i to, ali evo ga, mislim da je to jako važna knjiga, da je to dobra knjiga. Bilo je još putopisa koji si ti prevodio, ako se ja ne varam. Ne znam. Za Sisprint. Nisam, samo sam ti za Sisprint samo preveo Četina. Aha, Da, to je bio taj jedan, ako se ja ne varam isto. Da, to sam prevodio. I većinom sam poeziju, Južnu poštu sam tako radio, isto to mi je isto draga knjiga, a tu je sve povezano, pokušam tako tu Južnu Ameriku nekako staviti u jedno. I tu isto, evo recimo u Južnoj pošti, ja mislim da imate sad ću bubnuti, ali mislim da ima duplo više su pjesnikinje, recimo 13 pjesnikinja i 6 ili 7 pjesnika. Jer južnoamerička poezija je, recimo, neki ljudi sam kasnije upoznao, Giocondu Belli, prvo sam to preveo njenu poeziju, onda sam nju upoznao neko vrijeme predsjednica Nikaraguanskog pera, ne znam još uvijek Nikaraguanskog pera predsjednica, jer su oni ušli u konflikt sa ovim Danielom Ortegom, to je isto jedna priča, jer oni su, recimo ako poznamo, ako sjećamo nikaraguanske poezije, recimo Caribe la Alegría i tako, prekrasna poezija. Sad oni su svi bili, ta generacija neka i Gioconda Belli, koji su bili u toj sandinističkoj revoluciji protiv diktatora i tako. Sad sam zabrao, je bio Osmoza, neki drugi bio tako, neki je bio Trujillo, bio Salvador, ja mislim da je Osmoza i I onda je Daniel Ortega, koji je bio isto predvodnik revolucije, onda postao još veći diktator od onog prije. I onda je progonio sve svoje prijatelje, pjesnike, pa su oni sam sretao kažete, nekakve arangenske pjesnike koji su došli u konflikt sa tim režimom od Ortege svuda. Eto, tako da i kardinala, Ernesta Kardinala, isto prekrasnog jednog pjesnika, kojeg sam recimo sreo u Njemačkoj, i tako koji je bio, recimo, on je bio ministar u Orteginoj vladi, ministar kulture, ne? A Gioconda Belli, recimo, to je jedna
izvrsna pjesnikinja i spisateljica koja isto sad, ne znam, jer ona još uvijek na kraju, ali je sukovo isto s tim, nekako ih izgure, tega ih izgure, tako. Ali uglavnom, evo, to su ti zanimljivi ljudi i koji bi ja susretao po Južnoj Americi, a mislim na razne načine ali i onda su oni završili to. Znači, Južna pošta kao nekakva antologija, to je moj pogled na nekakvu južnoameričku poeziju, je zapravo nastala putovanjem i igrom slučaja od putovanja u jednom prostoru do drugoga, od jednog pjesnika do trećega, do drugoga i tako nešto, ili prvoga i dalje, tako da na taj način sam to slagao otprilike, tako nije nešto što je za preporučiti to je taj moj način kako slažem te knjige, ali mislim da je povezan je zato i sa poezijom i tako i sa svime i sa putopisima, pa onda si tu dam slobodu neku da to slažem na taj način. To sam te zaboravio pitati, ti si imao neki rukopis romana, ako se ja ne varam, ili se varam? Zašto? Pisao si roman neki prije, ili? Imam nekih rukopisa, znaš, koji nisam objavio, jer sam nešto i drugo radio, imao sam nekakve druge obaveze i tako, ali imam dosta toga što mogu objaviti, samo moram zatvoriti kratkih priča i tako, i tako. Sad ne znam da ću taj roman završiti, ali kratkih priča imam, tako nešto, vidjet ću još to. A nisam objavio, imao sam neke druge obaveze, ali pisam dosta. Isto je povezano, ima dosta sa putopisnog. U tome ima Brazila isto, nekakvog post Brazila, post svega. I tako. Nekih putovanja koje su isto po Brazilu, koje mogu biti zanimljive i tako. Budem javio kad to onda sklopim, pa objavim tako. Dobro, evo ja želim poručiti našim polaznicima i slušateljima, čitajte Tomičinu poeziju, čitajte brazilsku poeziju, također lijepe putopise. Evo, ako niko više nema pitanja, Dejan, imaš ti nešto još za dodati? Ne, nemam. Onda, Tomice, mi ti zahvaljujemo. Zahvaljujem ja vama i što ste bili, i Sanji isto, i tako je svima vama što koje zanima. A gledajte, samo bih rekao za kraj, kad sam bio na tom festivalu, recimo u San Simonu, gdje smo upoznali Francesku i tako, koja je stvarno ona, ali ona ima jedan vulkanski temperament koji je jako dobar kao osoba i nije čudo da je završila na Islandu. Ljubila se tamo i završila na Islandu, ali velim tamo kad smo imali čitanja i onda sam baš rekao kako je to zapravo kako je to ogromna vrijednost tog jezika portugalskog koji se nalazi u književnosti, recimo u portugalskoj književnosti, pa evo ima u Galiciji, pa onda u Africi, Agualuza, sjećate se kad smo imali ono u Puli, kad je bio Agualuza, recimo cijela ta afrički, portugalski, ta njihova književnost i onda Brazil isto, ta povezanost. Povezanost jedna koja se može vidjeti u onom romanu od Agualuze, Kreolska nacija. Tu se vidi zapravo jednog jezika koji je zapravo toliko moćan, a zapravo je zbog dominacije engleskog nekako izguran u kut, ali kad gledaš kroz tu književnost na svim tim raznim kontinentima gdje se pojavljuje, jako je moćan i stvarno je lijep i stvarno ga vrijedi i čitati, učiti i pronalaziti te autore koji pišu na tom jeziku. Evo, lijepa pohvala portugalskom jeziku. Ja. Hvala vam još jedan put, pa vidimo se neki drugi puta. Hvala tebi, Tomice. Hvala. Tu smo, slušamo. Hvala.
Vozeći se lošom cestom na putu do Koprivnice, ugledam negdje između Carevdara i Velike Mučne, na polju neodređene veličine, u modroj radničkoj bluzi moju majku, u velikim gumenim crnim čizmama, na slabim nogama. Zakočim, zaljuljam, stanem sa strane, svirnem i otvorim joj vrata. Otkud ona? Što radi u kišno, sivo, mračno podne 300 ili 400 km od naše kuće? U autu je toplo. Vrti se zagrijani CD i pjeva o prostoru koji pred našim očima umire i nestaje. Majka sjedi pokraj mene i šuti. Ne znam, ne pitam. Vozimo se u autu na opasnoj udaljenosti iznad zemlje, iznad ceste, iznad nas samih. Pjevač ne napušta zavičaj, ne mijenja registre i teme. Majka sjedi pokraj mene i šuti. Muškarci i žene hodaju u parovima po smrznutom polju i vuku noge po mokroj travi, pognuti glava s drvenom košarom u ruci. Što traže? Puževe ili žele zatući rovce? Traže li jestive gljive poslije kiše? Majka sjedi pokraj mene i šuti. Prate me hladnoća i kao olupine nekoga propalog života parkirani auti pored puta. Stani, kaže majka. Posloni se moju ruku na mjenjaču. Izađe. Spusti se do tih ljudi koji hodaju parovima po smrznutom polju i vuku noge po mokroj travi, pognuti glava s drvenom košarom u ruci. Tema, kažem, djeci. Tema ponekad dođe sama, iznenada. Ne treba se čuditi, ispitivati je, nego zgrabite je na putu između Carevdara i Velike Mučne, dok na sebi ima modru bluzu i velike crne čizme na slabim nogama. Pišite, kažem, kako ste sreli svoju majku na nepoznatom mjestu i već će se dogoditi nešto. Povezite je dio puta sa sobom. Ako šuti, šutite i vi. Pustite neki CD i zviždite napjev koji volite. Kad vam kaže stani, vi stanite i otvorite vrata. Nemojte puno žaliti. Ona će se već snaći na putu do polja, do Koprivnice. Rano je da im kažem da što god oni učinili, tema će sjesti pored njih i već na prvo pitanje, bili to puževi ili gljive, hrana ili smrt, rovci, ona će ne govoreći ništa ustati i zauvijek ih napustiti.